Sorotan berikutnya, Garda Revolusi Iran melancarkan serangan rudal ke Israel sebagai balasan serangan brutal Israel di Gaza, Palestina, dan Beirut, Lebanon. Iran berjanji mengulang serangan jika agresi Israel tak dihentikan. Ada sedikitnya 200 rudal darat ditembakkan dari Iran pada Selasa kemarin dan mengaktifkan sirine di seluruh Israel berbunyi. Penduduk pun berlarian mencari perlindungan. Serangan ini juga dilakukan sebagai respons atas peningkatan agresi militer Israel terhadap warga Palestina dan Lebanon. سپاه پاسداران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران چه در بعد دفاعی و چه در بعد آفند و تکرار این تهاجم و چندین برابر این کاملا آماده هستند. اگر رژیم صهیونیستی که به دیوانگی رسیده کنترل نشه توسط امریکا و اروپا و بخواد چنین جنایت‌هایی رو ادامه بده و یا علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ما وارد عمل بشه، عملیات امشب با چند برابر بزرگی تکرار خواهد شد و تمام زیرساخت‌های اونها مورد اصابت قرار خواهد گرفت. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim serangan rudal Iran telah digagalkan sistem pertahanan udara mereka. Netanyahu juga berterima kasih kepada Amerika Serikat yang sudah mendukung pertahanan Israel. Netanyahu menyebut Iran telah melakukan kesalahan besar dan akan membayarnya. אלה שלא מבינים זאת, הם יבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. זה נכון בכל מקום כשאנחנו נלחמים בציר הרשע. זה נכון ליהודה ושומרון, זה נכון לעזה, ללבנון, לתימן, לסוריה, וזה נכון גם לאיראן. אנחנו נלחמים בציר הרשע בכל מקום. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan kembali negaranya memberikan dukungan kepada Israel setelah serangan rudal Iran. Biden bahkan memerintahkan militer AS membantu pertahanan Israel terhadap serangan di masa depan. At my direction, the United States military actively supported the defense of Israel. And we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan keselamatan WNI di Lebanon. Hal ini merespons meningkatnya ketegangan konflik antara Israel dan Lebanon. Saat kunjungan ke Nusa Tenggara Timur, Jokowi saudara meminta perlindungan dan evakuasi bagi WNI di Lebanon segera dilakukan. Berdasarkan data KBRI Beirut, saat ini terdapat 157 warga negara Indonesia di Lebanon. Kementerian Luar Negeri, Bu Menteri sudah saya perintahkan untuk menindaklanjuti apa yang sudah saya sampaikan agar keselamatan perlindungan terhadap warga kita di nomor satu kan evakuasi disegerakan. Ya, itu aja. Data Kementerian Kesehatan Lebanon sejak serangan Israel 23 September lalu, korban tewas berjumlah 1.073 orang, lebih dari 2.900 orang luka-luka. Agresi Israel di jalur Gaza mendekati 1 tahun sejak serangan terjadi dimulai pada 8 Oktober 2023. Selama itu pula 41.000 lebih orang tewas dan lebih dari 96.000 warga Gaza terluka. Saudara, terpilihnya Puan Maharani sebagai Ketua DPR semakin meyakinkan publik PDI Perjuangan akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran usai terpilih. Puan berpesan pada rakyat untuk tetap kritis dan memberikan kritik yang membangun.